Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sine manushni ku vakti je pejgamberesu sallallahu alaihi wa sallam koja avili leste te rovelpe te žalinipe uprav pirorom so živini olea. Abhlamen je Aisha radijallahu anha avili ek manushni ku Resule alaihi salam a mesi umle ko kraja je sobakoro pa nešto šajijum te šunavtaro lakoro vačeriba, a nešto peneva našuju. Hva miljango Resul alaihi salam en pošmingja te žalini pe te rovpe. Hva ja Resulallah, ekele mali. Hva ja Resulallah, halatano miro barvali pa. Uništingja miro terni pa. Biangjum le sebute vladija. Hema kanake purilum. Taj nasijum više kaderi te bijanav. Vakerimae kaj siumle se zabranini, sar soitani zabranini ole siridai koja biangjali. Irine manushnem peneva, Allahume inni eşku ileyik. Ya Allah, me tuke rovaman, me tuke žalinavaman. Peneva Aisha radijallahu anha, koja si neko kraja je sobako, peneva subhanallah, hamdimo, neka ovelo Allahi azza wa jal kova sašunela. Hemana na kjabut vakti o Allahi azza wa jal objavingja ajeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وتشتكي إلى الله. Nemoj runjape, nemoj žalinjape Allahe se azza wa jal. Wallahi phavalem taj penjalem kodili. Amen avdivej si amen vari i potreba. Te rolamen, te žalinamen, te rodahem te mangando Allahi azza wa jal. Ama najšužo primer, sar te rodahem te manga i si amen ko amare pejgamberi. Pa kad i ka ko Jakubi alaihi salam, ko ana šalgja sine, je ke vlade ko asine le se najmango andosao čave, e Jusufe alaihi salam. Pa kad nastargjali o dva musibeti, o Jakubi alaihi salam, i rangjape ko Allahi, i so akedja. Innama ešku besi wa huzni ila Allah. Ma me miro, žalipa, taj miri tuga i kalavala, ango Allahi azza wa jal. I onda sučeru Allahi azza wa jal palo bud verša i rinile se e Jusufe alaihi salam. O Ejub alaihi salam. I ne pogodimo je nasvalipaja. I nabilo samo nasvalipa. Nego ektaro najpare nasvalipa. I ne bute vladija. Pa je bio den našalđa. I onda i rini o Ejubi alaihi salam e Allahe se hem lemo lini. Hem sova čeri. Hema meseni yadurru wa anta arhamu rahimin. Ma ja Allah. Man pogodinja musibeti haripa nevola. Apma tuhijan arhamu rahimin. I onda Allah azza wa jal si devale sto nasvalipa le činile, bičalle se o leko, hem irinle se o evladija, hem panda pobut negoli so sinele. O Zekerija alaihi salam. Bud berša na sinele evladija. Neli. I onda palo bud berša o Zekerija alaihi salam irini ko Allahi hem modini. So rodela ando Allahi azza wa jal tedelle evladi. Wallahi azza wa jal anu Kur'an ibheneva en Allahe yubeshiruke bi Yahya. Ma kabahtakiratut evladeja kaskoro anaftano Yahya. Znači kupuje berša Allahi azza wa jal dingale evladi. O Nuh alaihi salam. Bud berša
hine progonimo, maltetirimo ando piro naroda. Znači, hinele problemi pire narodoja, aneli. I onda, o Nuh alaihi salam, irini ko Allahi, henela. Inni mazlubu, fantasib. Kuma avdive si pobedimo, pa pomoži. I onda Allah azza wa jal, delle odgovoran u Kur'an yazim šane makeri. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. هو حاجام okapije taro havaja muklam opani neprestano teđal. Znači su mislini peke do Allahi, znači mukla, bari, poplava ki dunja. Subhanallah. Vikeno Allah azza wa jal sad pomožingja. Okolem kola vikiye rodiye he molinge. Dodore samen maškaramen de kozo manusha isi so živine na koparipa. Gaila, sekiracija, nasvalipa. Kozo manusha, isi, somangena, tovene nevladija. Subhanallah. Pa so, ačavja meni. Te vas da amare vastahem te volina. Zaremo Allah azza wa jalla vakir janu Kur'ani. Wa qale rabbukum udu'uni astajib lakum. Emo Allah azza wa jalla vakiri. Roden, vikinen, dovinen. Ame kao da zvi naman. Pa ek tiknu nasihati važini. Sarmange agyaharen tu menge. Ako si tu men paripa, ako si tu men gaila, sekiracije, bilo samo problemi, vazden tu mare vasta, rodenan do Allahi. Vikinenle najšuže anavenca, vikinenle najšuže sifatencar kova Allahi azza wa jalla sile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.